Ассалому алейкум дӯстони азиз, ассалому алейкум ба кулли тамошобинон ва ба кулли обуначиёни шабакаи Дубай ТЖ. Умедворам ки ҳама каса бародарҷонос созен хубен. Узри зиёд дӯстони азиз ки тақрибан як моҳ мешавад ки дар канал видео нав нест, натонистем видео карда. Худо хоста бошад аз ҳамин рӯз иборатан барномаҳои навро пешкаш шумо мекунем, чунки аллакай тоҷикҳо аз Тоҷикистон омадаесан, рейсҳо бозан, Somon Air, Fly Dubai, Точикон рафта омадесай. Дар як ҳафта ду рейсай, якта Somon Air ва якта дигар Fly Dubai. Ва насиб иншааллоҳ моҳи сентябрдам роҳҳои Москваам боз мешавад, яъне метонем бародарҷонон ки аз Россиям, аз давлати Рус метонем ки ба Дубай биёен. Ба фикрам аввал Москвара боз мекунанд. Москва толка рейс меравад меояд. имрӯз 26 август 2020 соат 7 саҳарай ман бояд аэропорт бурам. як бародар чанд қа пеш буд дар ин ватсап хати чақчақ мекард хати ман ва имрӯз виза шудагиай аллакай ба фикрам самолёт зештаги аэропорта мақсад чақчақ кард, гуфт радноиҷон ягон шинос надорам Дубайда, якум бора мерам, мақсад дастгирӣ ки биё аэропорт мара биги квартирада бар ҷо кун. пешай ва як ака дигам омадагӣ буд, омадагӣ аллакай дами Дубай рӯзи 19 вай омадагӣ буд. ваям ҳам хеле чақчақ кард дар ватсап, омадем дар квартира ҷош кардем. имрӯзам як бародари дигар аллакай омадагия ба фикрам уже самолёт фуромадагии аэропорти Дубайда. ҳозир мерем ваям мегирем. чӣ гуфтанем бародарҷоно, ин ду нафаре ки бори аввал аст ба Дубай меоянд, якташ забона медона, якта дигар забона намедона. ҳама акае ки якум бор омадагия вай забона намедона, толка русира медона. тамом омадагия хай рисковат мекуна, меброя кор мекова, уже гаштест аз ҳами Дубайда. ва ин бародаре ки нав аллакай на омадагия худаш гуфт ки ман забони англисиро мефаҳмам, я мерам, я рисковат мекунам Дубайда кор ёфтам, кор мекунам, кор ки наёфтам я тамошо мекунам, я гардам миём. ва инам ин визае ки мебинен, инам як бародар я раднои дига аз шаҳри Москва мода сум роӣ кард, 3 моҳа визаш кушодем, аллакай визаи бародарам баромад, метавонад ки бародар биёя. рӯзи 20 август визаи ҳамин бародар биромад, то 20 октябра ин бародарҷон вақт дорад ки ба Дубай биёя. моҳи октябрам агар ба Дубай биёя, бо метавонад ки 3 моҳига дар Дубай бигарда. чӣ гуфтанем бародарҷон, аки ман намегӯм ки бихезем биёем, дар Дубай кор ҳаст. ҳамиқа мегӯм тона ки вазъияти корубор дар Дубай систай. ки хай бародарон миёянд, я рисковат мекунанд, ису меҷунбанд, кор ки наёфтанд, хай мега тамошо мекунем, мегардем мерем. ҳами ду акае ки омад, таваккал ба Аллоҳ мекунам, гуфт мерам кор ёфтам, кор мекунам, кор наёфтам, я тамошо мекунам Дубай, мегардам миём. вай бародарам таваккал ба Аллоҳ кардагиа хеста омадестай. хай вай тақдири насибай бародарҷоно. дар тақдири насибит бошам, як рӯза дар Дубай кор меояд, тақдири насибит ки набошам, я тамошо мекунӣ, бо мегарди мера. хулас гапа дароз намекунем, беҳтарин барномаҳо, беҳтарин видеороликҳоро интизор бошед. аллакай самолёт уже фуромадагии аэропорта, ман бояд аэропорт бирам, ҳамон бародара бигирам. боз видео мекунам, далши видеоро худтон тамошо мекунен. худо хоста бошад қатъиян ин бародарам боз видео мекунем ки визаша ки ҷо гирифт, чанд қада гирифт, чӣ хел гирифт. мо худмонам виза мекушоем аз ин бародаре ки визаша ба шумо нишон додам. аз ин бародар виза ин бародара 25000 рубле да 3 моҳа виза тайёрш кардагием ки бо и страховка дора. хулас ман бояд аэропорт бирам, уже соат 7 шидагиай, самолёт фуромадагиай. дер накунем, ин бародарро бигирем ки ягон шинос надорад дар Дубай, бори аввала меоя.
дер накунем бо он бародар бимонад дар аэропорт. зинда бошен. қатъи бародарам боз видео мекунам. خودتون تماشا میکنین که ویزا را از کجا گرفتگی، چند سوم گرفتگی، این ویزاش خودش گرفتگی. ما ویزاش کداگی نیستم، خودش همین تاجیکستان ویزا گرفتگی. یک برادر دیگه هم سوم روی کار از روسیه 25000 دام و ویزاش کشیدن که با وای استراخوفکا داره. خیلی تماشا کنین دالشی بولشی با وکارا که گرفتم ایرپورت دالشی با چخشاق میکنین. نه علاقه برادر جانم ایرپورت رسیدم. از میدریم درون که میبینیم که میبرویم باور که طرف دوبای ریسو بسیاری هست که آدم‌ها دیر میبرن و فکرم با این طرف اومدن دام ایرپورت دوبای دام چی میگیرن؟ خون میگیرن و فکرم یا تست میگیرن. خیلی نوجه ایرپورت دام رسیدم. هواش گرمه. ساعت گرفته چندشه 7:20 7:25 شده یه ساعت. هواش گرمه. خیلی که میدن افتوه نوجه یا پاکستانیان یا که هندیان نوجه برآمده استن. همه رو میبینم که توجیکو که میبرویند. و با 5-6 من بعد دیگه با سرشتم بیاد تا ساعت 12 شب هم خود دیوانه‌گری میکنن. سلام علیکم برادر جانم. بزرگ دیگر علاقه در دبی شب شد. هم برادر اومد گرفتنش کوارتیره در جوش کردیم. بس شوش تانی باز خچم برادر جان با چی برآمدگی من تماشا برآمدگی هم خوش خلیفه دبی مول اینجا رو من چند بار سفر کردگی من نکنم برادر سخن کرد گفتم بریم تماشا کنیم. خچش اومدیم این حال باشه در دبی مول برج خلیفه کم تماشا میکنیم. این برادر خطی خیلی وزی نخواست شد در ویدیو نشون بده. در ویدیو آینده خدا خواسته باشد امروز شگام ویدیو میکنیم چه خلوت هست راست خود کرد. همش پادروب نمی‌برم که خودش نشان با گام بزنه در ویدیو شما تماشا میکنید. حتی می‌تونم ویدیو را که چند بار شیوکا کردگی تماشا کردگی نه. خیلی باید دیگه ویدیو میکنیم خطیان برادر تماشا کنید. و بسیار برادرها اومدنیان تاگم تماشا خیلی بیاین ما در خدمت شما بسیاری تا حال نمره واتساپ ما را میپرسن برادر جان ما در هر یک ویدیو را در اپشنش نمره واتساپ هم میمونم کدام یک نمره واتساپ در کره اپشن را خبر بگین نمره واتساپ هست
ما در تماشای برهوا، شما در تماشای برهوا. زنده باشید. Все.